لا إله والحي أشهد أن لا إله إلا الله saya terima nikah Nusaliha binti Herman. Nah, Pak Herman sendiri menikahkan nanti ada berapa? Saya terima nikah Nusaliha binti Herman dengan mas kawinnya. Saya beramal ini pada mudina wa man yu'min wa la hadiya asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa bil haqqi yudhhiruhu ala dini kullihi wa law kariha al mushrikun wa qala wa inna allaha ta'ala yahalla minka wa la yahillu wa قال تعالى وإن تكرهوا سيئا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وصلى أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما